ताभ्या शुंभ चाख्यातं अति सुमनोहरा काप्यास्ति स्त्री महाराजस्य सा महाराजस्य भास्यन्ति हिमाचलं तत्रेदादृकं क्वचित् दृष्टं केनचित्तमुत्तमं ज्ञायतां काप्यसो देवी गृहात्यां चासुरेश्वरी स्त्रीरत्नमती चार्वङ्गिं द्योतयन्ती दिशा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्रितां भवान् दुष्टुमहर्ति यानि रत्नानि मन्यो गजा स्वादिने वे प्रभो प्रलोक्येतुं समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ऐरावतः समानीतो गजरत्न पुरन्दरात् परिजात तरुश्चायं तथैवोच्ये स्रवाय विमानहंस संयुक्ता नेतिष्ठन्ते अङ्गने रत्नभूत मिहानितं यदा सिद्ध्येतोऽङ्ग सो अद्भुतं निधिरेश महापत्याः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जीलिकणि ततो चाब्धीर्माला मम लान् पङ्कजां छत्रं तवारुणं गेहि काञ्चन रावितिष्ठति तत्रायस्गन्धवरोऽयं पुरा आसित्य प्रजापति मृत्योरुत्थ्य क्रान्तिदा नाम शक्तिरीश त्वया ह्या पाशः शलीलराजस्य भ्रातृस्त्व परिग्रहे निशुम्भस्थाब्धि जाताश्च समस्ता रत्नजातयः ब्रह्मणपि ततो तुष्टिनिजे च वाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्या हतानि ते स्त्रीरत्नमीशा कल्याणी त्वया कस्मान् गृहत्ये ऋषिवाच यस्मिन्मेतेति वचः शुम्भ स तथा चण्डमुण्डयो प्रेषयामांस सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेति च वाक्य सा गत्वा वचनाममुं तथा चाभ्येति सम्पृत्या तथा कार्य त्वया लघो स तत्र गत्वा यत्रास्ति शैलो देशे अतिशोभने सा देवी त्वां ततः प्रहास्यलक्षणं मधुर्या गिरा इति वाच देवी दैत्येश्वर शुम्भ त्रैलोक्ये परमेश्वर दूतोऽहं प्रेषितस्तेन तत्स्वकाशा विहागतः
अप्याह ताज्ञः सर्वासु यः यदा देवयोनिषु निर्जिताखिलदैत्यार् स यदाहं शृणुष्व ततः तत्र त्रैलोक्यमखिलं मम देव्या वसानुगा यज्ञभागनहं सर्वानुपास्यानामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम व्ययान्यशेषतः तथैव गजरत्न च हत्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदम खनोदतं रत्नमामे ममामरे और उच्चैः श्रव सज्ञे यत् प्राणिपत्ये समर्पितम् यानि यानि चान्यतानि देवेषु गन्धर्वेषु येषु च रत्नानि भूतानि तानि मभ्यशोभन स्त्रीरत्नस्फुटां त्वं देवी लोके मन्यामहे वयं सा तस्मा अस्मानु पागच्छ यतो रत्नभुजो वयं मामानुजं वापि निशुम्भ मुरुविक्रमम भज त्वं चञ्चला पाङ्गिरत्नभूतांसि वेयतः परमेश्वर्य यमपुतूलं प्राप्तिस्ते मत्परिग्रहात् एतत् वृद्ध्याय समालोच्य यत् परिग्रहातावज ऋषिवाच इत्युक्ता सा यथा देवी गाम्भीरान्तः अस्मिता जगोत दुर्गा भगवती भद्रा ययेदन्धार्यते जगत् देव्योवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् योदितं त्रैलोक्याधिपति शुम्भा निशुम्भाश्चापि दादृशः किं त्वत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या यत् क्रियते कथं श्रूयतां बुद्धित्वप्रतिज्ञा या कृत्वा पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पणं व्योहति यो मे प्रतिबलो लोकी सौ मे भरता भविष्यति तदा गच्छति निशुम्भो वा महासुरा मा जित्वा किङ्करेणात्र पाणिगृहीत्वा मे लघु दूतवाच अवलिप्तांसि मेवं त्वं देवी ब्रूहि समाग्रतः त्रिलोक्ये क ओमाविष्ठे दधे शुम्भनिशुम्भयो अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्री त्वमेकिका इन्द्राद्या सकला देवा अस्थूर येषां न संयुगे
शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीभ्यास्यासि सम्मुखं सा त्वं गच्छत मयेयोक्तां पाश्च शुम्भनिशुम्भयो केशाकर्षणा निर्धूत गौरवामाङ्गमिष्यसि देव्यवाच एवमेतद्वली शुम्भो निशुम्भ चार्ति ब्रियवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यद् नालोचिता पुरा स त्वं गच्छ मयोक्तते यदेतत्सर्वमार्दुतः तदा तदा चाम्भुवा सुरेन्द्राय सय युक्तकरोतु तत् ॐ इति मार्कण्डे पुराणे सर्वाङ्गे मन्वन्तरे देवी महात्म्य देवी दूत संवादे नाम पंचमोऽध्याय वाचिनः कृपानुमन्त्राः 66 श्लोकाः 54 एवं 129 एवं आदित्य 368। इस प्रकार से हम लोग का 5वां दोहा पूर्ण। आप सबको सत सत नमन है। जय श्री राम है। अब 6ठा शुरू करते हैं। 6ठो अध्याय धर्मलोचनवत् ध्यानम्। ओम नागाशीर्विष्ट फणी फनोक्तसोरु रत्नाबले भास्वदेहलतां दिवाकरनिभां नेत्रोदीशितां माला कुम्भ कपालनीर्जां चन्द्राजन्तापरा शर्विगेश्वर भैरवाङ्गिनील्यां पद्यापदे चिन्तये ॐ ऋषिवाच इत्याकर्णे वचो देवी स दूतोऽहर्ष पुरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूत तदाज्ञमां ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिकं धर्मलोचनं हे धर्मलोचनासु त्वं स्वसैन्यपरिवारितः तामान्यबलाद् दृष्ट्वा केशाकर्षण विहुलां तत्परित्राणतः कैञ्चित् दधि वोचिष्ठ ते अपरः स हन्तव्यो अमरो वापि यशो गन्धर्व ततः वा ऋषिवा तेनाज्ञस्तथा शीघ्रं स दैत्यो ध्रुवलोचना व्रतः तस्भ्यं सहस्राणां महासुरान् दूतं ययो स दुष्ट्वान्ता देवी ततो देवी दोडास्य संसितां जगादोच्चेः प्राहीति मूलं शुम्भ निशुम्भयो न चैत्य प्रत्यार्थ भगवती मध्यार्त्री तिर्मुपेष्यति ततो बालान्य यामीश केशाकर्षणभिल्य दिव्युवाच दैत्येन
प्रहितो बलवान् बल संविदं बलान्यसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्। ऋषिवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्वा अमसुरो दुर्मलोचन ओङ्कारेणेव तं भस्मसा चकाराम्बिका ततः अत क्रुधे महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका वावर्ष सायैक्यश्चेच्छन्यस्तदा शक्तिपरस्वभे ततो धृतशठाः कोपात् कृत्वा नाद सुरेवरं पपाता सुरसैन्यायां सिंहो दिव्या स्ववाहना कांचित् करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्राम्य चतुर्हीनान्यान् सजधान् महासुरान् केषाञ्चित्पाटयामांस नखे कोष्ठानि केशरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विचिन्य बाहु शिरसः कृतास्तेन तथा परि पपो चरोधिरं कोष्ठाद् न्येषां धृतकेशरः क्षणेन तद्बलं सर्वक्षयं नीतमहात्मना तेन केसरिणा देव्या वा अनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरः दैत्या निहतं ब्रह्मलोचनं बलं च चयितं कृत्वोध देवी केसरिणां ततः शुकोपदैत्याधिपति शुम्भप्रत्योरिताधरम् आज्ञापयामांस च मोचण्ड मुंडो महासुरे ये हे चंड हे मुंड बलेर्भुनि परिपारितो तत्र गच्छत गत्वा च सा सामान्यतां लघु हे सेवासकृते बद्धि वा यदि वा संशयो यति ददासि सा युधे सर्वासुरे विरिञ्चां तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे तु विनिर्पति शीघ्रमागम्यतां बुद्ध्या कृत्वा ताम्बिके ॐ इति श्रीमार्कण्डेय पुराण मनमन्त्रे देवी शोम्भनिशुम्भसेनानि धर्मलोचन नाम षष्ठोऽध्याय वा 4 श्लोक 20 एवं 24 और एवं आदि 400 इस प्रकार से पूर्ण 7वां अध्याय। 7वां अध्याय चंड और मुंड का बद्ध ध्यानम ओम ध्यायाय रत्नपीठे शुक कलपठितां चित्वा श्याम्यं मे अस्ते कांगधि सरोजे शशि सकल धरां बल्ल की वादयन्तीं कावारावत भामाला वध भामालां नियमित बिल सच्योलिकां रत्न
रक्तवस्त्रां मातंगी शांगपात्रां मधुर मधुमदां चित्र कोध भाभि भासाम्। ओम ऋषिवाच आज्ञाप्ते ततो दैत्यान् चतुरांग वलोपेता ययोरभ्यो ध्याता युद्धा तदृश्यस्ते ततो देवीमिष्यत् भासां व्यवस्थितां सिंह अस्यो परित्रिलोकेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चन ते दृष्ट्वा त्वं समादातुमुत्तमं व्यघोरतीर्थम् आकृष्ट चापाशिधरा ते तत् समीपां ततः कोपं चकारोत्तम्बिके तानि कृते ओपेन चास्यावदनं मसीर्वर्णं वेत्त तथा भ्रेकुटे कुटिला तत्स्या ललाटफलकादुतं काली करालवदना विनिष्टान्त पानी विचित्र खंडगा रामपरां नरमाला विभूषणा दीपी शर्म परिधाना शुष्कमासा मासाति भैरवा अति विस्तार वदना युहानलन भीषणा निमग्ना रक्त नयना नादा पुरी सा वेगेनाभिपतितो धात्यन्ति महासुरान् सैन्य तत्र सुरारीण्यमश्च मदबलम् वारणीग्राह्य शाङ्कुशाग्राही योधघण्टा समविन्यतान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेप वारणान् तथैव योधं तुरङ्गे रथं सारथिना सह निश्चयवक्त्रे दश अनैश्वर्य वर्यन्योतिर्भैरवम् एकं जाग्रते केशेषु कृभायामांस चापर पादेनाग्रे चैवान्ये मूढशान्ये समापोत्ययत् तेरमुक्तानि च शस्त्राणि महाशस्त्राणि तथा सुरे मुखेन जग्राह रुषा दर्शनेर्मथि तान्यपि बलिनां तदवलं शर्वं सुराणां दुरात्मनां मम रदा भक्ष यच्चान्यान् न्याश्च चातांग यत्यथा अशिनां नियता केंचित्य खटं वांग ताडिता चर जग मुर वृणाश सुरा दंताग्राभि हतास्तथा क्षणेन तत्र बलं शर्वं
सुराणां निपातितं दृष्ट्वा घण्टो अभिधूम्रावतां काली मतिभीषिणां सर्वर्षेर्महाभ्रिये भ्रियमाच्यतां महासुरः छादयामांस चक्रेशामुण्डः क्षिप्ते सहस्रशः तानि चक्राणि अनेकानि विश्यमानानि तत् मुखं बभूर यथार करबीबाणि शोभरहुनि धनोदरं ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवादिनी काली करालवक्त्राणि हर्षिष्ण उत्याय च महर्षितं देवी चण्ड माधावतः हृत्वा चास्य केशेषु शिरहस्तेनाशिना छिन्नतः अथ मुण्डाभ्यधाते दृष्ट्वा चण्डिके निपातितं तामस्त्वाम्भि तथा खण्डगा भीहते रुषा हतेषां ततः सैन्ये दृष्ट्वा चण्ड निपातितं मुण्ड च सोमाहार्ब्र्य दिशो देवी भयातुरं शिरश्चाण्डकाली च कृत्वा मुण्डमेव च ग्राह प्रचण्डात् आसामि क्षमा भयेत्य चण्डिकां मया त्वात्रोपहयो चण्डमुण्डो महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भ च हनिष्यसि शिवाच तावानीतो ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महासुर वाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिका वचः यस्माच्चित्तमुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यति ॐ इति मार्कण्डे पुराणे सर्वाणि के मन्वन्तरे देवी महात्म्य चण्डमुण्डोऽध्याय नाम सप्तमोऽध्याय वाचि ओम वाचि दो श्लोक 25 एवं 27 एवं आदित्य 440। इस प्रकार से 7वां दोहा हम लोग का पूर्ण हुआ। आप सबको सत नमन। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।